laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min salmini on ko kala ko tolorɗon ko kiikiiɗe meɗen ɗo hannde kadi e nde ɗo jumaare. haray no anndirɗen noon e jumaaje ɗen fof haray en fotta e ɗo e mbiten karamokoɓe meɗen tedduɓe ɓe seenoɗo ɓe yewtanen ko yowiti e diina meɗen kamɓe ro ko Allah subahana taala on arsikiɓe. Haray no anndirɗen noon hannde kadi haray ko ustasiɓe meɗen tedduɓe woni ko embituɗen ɗo ɗum ko ustasi Mahfouz woni ko embtuɗen hannde kadi sorry ustasi Hafisou so andi ustasi en ɗo men yiltindirde nani yaafe aray musidɓe julɓe ɗo men yaafini fota haray ustasi en ko saɗi ko tooli nani tamin duɓɓi haala kan ɗo min weltiki woni pande inchallahu haray mi weltani ko fof yo Allah subahana taala on weltano on haray min ni on ko saɗi ko tooli ko saɗi jama on kadi fof haray min joni taw micro on ɗo tamin falji ɓuuri ɗo ɗuɗuɗi ɗo wontirɓe sengo social on ɗo kadi wallitiɓe darsuji e musidal ngal fota wonɓe jindande dina kampiiji buy haray ɗen weltanoɓe duwannoɓe inna yo Allah waɗanɓe ɗum noon kam nakke moƴƴe hara o yejitali kadi waɗugol partagegol o application meɗen ɗo ɗe e sengo musidɓe meɗen ɓen tawa ɓe no nana ngal ɗengal meɗen ɗo fof e yi wonde ko musidɓe men ɓe Sénégal haali pular ɓe wonɗen e heɓude ga wadda ɓe lande ɗum ko nema jano yigol enen haali pular on kadi e sengo aduna on fof hara hiɗen nantodiri hiɗen jokkodiri hiɗen humpitidori e hiɗen ɗuwodirana ɗum ɗon ko nafoore mollanade wodani en e nder dina meɗen kam haray hiɗen jonnita karamo ko meɗen maako on haray karam ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa tafaddal maskura. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحمد الله سبحانه وتعالى على تجدد هذه اللقاءات المباركة وهذه البرامج النافعة بإذنه سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى القبول وأن يتم علينا نعمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير ويوفقنا لنشر وبذل الموجود حتى يستفيد منه القاسي والبعيد. يتي الله سبحانه وتعالى الله تو سيني دو يتيني دو waddo ko yettire ko yoni jarni mo nemaji makko di e moƴƴereji makko di lannata wonde hoore meɗen hanude yettude hanude jarnude e seedi ke yana namonde mo reweteɗo wala gonga sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala mara hawtiɗɗo o mara ɗen o mara ɓiɗɗo o mara conseiller o mara adjoint kanko subhanahu wa ta'ala ko bajjo gaynan ɗo hoore makko gaynan tagore nden fof torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa en yimɓe wotinɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓiranimo ko hani ɓiranede ko duwani kinnaɗo makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam tawnoɗo kuji makko ɗin ko alqur'an o Allah subhanahu wa ta'ala mantiralimo siwona jikku kanko ni laaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah mantiralimo siwona jikku ko lutti kon fof ɗum ɗon fof o yewti fi muɗum sina o mantiri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jikku on. Idan oɗo nelaaɗo tawɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala mantiri ɗiɗo jikkuji en duwanike mo yo Allah ɓeydan ɓe jamɓe kisiye kanko e sahaba e makko ɓen e dendanangal julɓe moƴƴuɓe iwtiri ɓa maɓɓe no moƴƴiri jokki koɓe jogitino kon moƴƴini jikkuji muɗum ɗin waɗi jikkuji muɗum ɗin jikkuji alqur'an. siɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe e oɗo programme e oɗo barnamiji e radio meɗen ɗo radio lawol kisal yo Allah waɗi en fof hisɓe ko adana ɗo hissi kadi kala ahra e nafoore oɗo radio hande no heewi no huɓiti aduna Allah on fof ɓe tenkinoɓe ɗo oɗo radio ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi saabu ɗum ɗo fuɗɗi e jama on ɓeɗo kadi no mari ko wiyete kon sadaka jariya a sadaka continue o yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintin moƴƴere nden hara ɗum ɗo taƴali continue ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala roni reedi nden haray en weltani musidɓe meɗen wonɓe yuɓɓindirande en ɗiɗo jondeji e ɗiɗo programme ji haray yoɓe andu ko Allah subhanahu wa ta'ala eltiɓe e nduɗo muradu kono cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah mo wi ka deftere makko kitabul ubudiyya o wi inna Allah idha ahabba abdan istamalahu fima yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala siɗi goɗɗo o gollinaymo o golliraymo fi konko yiɗi. si neɗɗo daari tawi ko woni golde kon ko welta Allah subhanahu wa ta'ala falyabshir bil khair hara yo weltor yo andu Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi mo sina ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o faljata yaf'alu Allahu ma yasha'u wa yakhtar
Allah subhanahu wa ta'ala no wi Allah ko kanko tagi ɓawo tagi ha gayni o suɓi kono noon kadi o suɓori kadi tagore e annabaɓe ɓen o suɓi e yimɓe ɓen o suɓi e defte ɗen o suɓi e malaikaɓe ɓen o suɓi kala ko woni kon o wi yahluqullahu ma yasha wa yahtar Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ɓen ɓe o suɓi o halfini ɓe sifa ɗiɗo programme ji haray yo Allah wawnuɓe yo Allah wawnuɓe jogade yo Allah wawnu on jogade ɗeɗo golle yo Allah kala ɓe on ɗon golliduɗe ɓen e programme ɗo yo Allah newnan on e golle ɗen waɗa barke muɗum warti ken fo jaɓanede e laɓɓen ngol Allah subhanahu wa ta'ala e toɓɓere nde ɗo e yewtay ko ɗum ɓeyete alhuluq ko ɗum woni huluq ko ɗum jikku kama koɓe wi alhuluqu bi ma'ana addin aw التبع أو السجية ويطلق على صفات الإنسان الباطنة التي يمكن وصفها بالحسن والقبح كالصدق والحياء والأمانة ونحوها كويتي خلق كهال عرب كو جيكو من الدين كو قدو ودتا ديوني و من الدين wadata sono wo e sono woɓɓe wi ko ɗum no wiye tabo ko hayn ko gotum ɗum ko noonti muulira noon e sajiya ɗum kadi hayn ko jikku ɓe wi o ko wiyete huluqu hino wellite e ko suuɗi kon e neɗɗanke on kadi hayn ko wiyete comportement keneyankojo on e comportement suuɗiɗo sabu comportement neɗɗo ko comportement neɗɗo on si moƴƴi o yeewoɗo ko jogii comportement moƴƴo si comportement on boni ɗite jikku on ko watta sono ko wiyete comportement so woti sa woni si goɗɗo woti jo rewgol e laawol ɗo ñande o rewi ɗo o rewi hande kadi o wona joni ɓenna anana ɓenna mo jikkini rewgol ɗo o leer ɗo so woli goɗɗum o sukkini ɓenne kaari no jikkini wolugol ɗum ɗo so ñaami goɗɗum o sukkini ɓenne kaari no jikkini ñaamugol ɗum ɗo ko ɗum jakkate en andi jakka woni jikku ko hunde nde goɗɗo wowti waɗugol sono wo e sono joni noon ka nder hino feeña ka yaasi ko watte kon ka nder woni ko wona jikkuji kono ka ɓernde amal qulub wono ka ɓernde ɗum wona jikku no wiye jikku ɓay si woni ka ɓernde yalta ka yaasi yan akkil sil harij iden ɓe wi en ɓay tun no wawi ka qualifié inne ɗum ɗo no moƴƴi ma ɗum ɗo no boni idan andi woni ko woni wiyete kon jikku tele makka définition sharia somo mari définition ji boyi kono ko raɓɓiɗi kon sen faala woɓɓe inni koni woni jikku ɓe wi talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf woɓɓe inni konon jikku so wiyama jikku moƴƴo wonon jikku moƴƴo woɓe wi ko hentagol yeeso ngon hara yeeso makko no henti kayɗama o e okkugol ko moƴƴi gila e konngol moƴƴol gilandema e kuugal moƴƴal wa kafful ala aninnas ɓe ɗiɗo tati idan sen inɗo joni ko noon jikku en andi kon jikku sinama noon jikku moƴƴo ɓe wi ko piiji tati ko talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha ko hentagol yeeso neɗɗo on yiyamo tawa yeeso makko no henti e okkugol ko moƴƴi e surgol wonki juuɗe mum ɗen e koyɗe mum ɗen ɗengal muɗum ngal ga e yimɓe ɓen lorrugol ɓe e karmo koɓe jikkuji ɓen heɓe yewti e fi noneji jikku ɓe wi noneji jikku hiɗe wawi fekkude noneji jikku wiyeten pecce joyi none ara noon ko jikku goɗɗo hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala comportement hakkude goɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum kadi ko jikku feere neɗɗo on hino hani ka tawata himo mari jikku hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wiyete shukur ashukur
yettugol tawa comportement makko hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala gogo ko wotindingol mo qirranoma ko hana qirranede e rewa mo ɓeer ko heɓi feere kon kono harano jogii jikku hakkude muɗum e Allah angal dullal ngol mo yani comportement ma hakkude ma be Allah on ko shukur yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e kala alhaali mo wonɗa wadde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maki adi selluɗo ajaban li amri l mumin in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khayran lah wa in asabatuhu darra'u sabar fa kana khayran lah wa laysa hadha illa lilmumin nelaɗo sallllahu alih wa sallam résumani en ɗo ɗen comportement hakkude goɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala ha hinka ka shukur ɗo wonɗen comportement ma on hakkude ma de Allah subhanahu wa ta'ala ko yettu ɓe wi feyi alhaali julɗo no ngalɗini ɓe si tawi heɓima moƴƴere o yetta Allah subhanahu wa ta'ala o welto o jannam ɓen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko yewti kon fi yettugol mo manti yetteɓe ɓen shakirin manti yetteɓe ɓen o heɓi ɗum buyi o mari ɗum buyi ɗen andi himo sifi ka qur'an yimɓe buyi yettuɓe yettenoɓe abdan shakura abdan shakura abdan shakura shakiran alima o shakirin hibbu shakirin ashakirin e ɗum no heewi mari ɗum buyi yettenoɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yettuɓe mo e moƴƴereji makko e nemaji makko yettuɓe mo e peewal ko fewni ɓe yettuɓe mo ko tagi ɓe yettuɗoɓe ko sellini ɓe yettuɓe mo ko asiki ɓe kon yettuɗe mo ko dandi ɓe kon yettuɓe mo ila malani haya yani ɓe andi gonɗo sengo idan si goɗɗo so daari alhaali makko on o tawi Allah no moƴƴi e makko idan noneji no Allah moƴƴiri makko on lintatako idan ko honno comportement makko on hakkude makko Allah wiɗen ko yettugol so heeɓi moƴƴere so heeɓi kadi bone ɗon kadi sabar haray ko yo muñño o muñño muñal ngal kadi harna muñal fi feere ala ko muñal fi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi yii Allah subhanahu wa ta'ala so yiiɗi goɗɗo o sattinana mo nde wonde fi hon ɗum nami haal ɗum nilaaɗo sallllahu alih wa sallam maki inna allaha ida ahabba abdan ibtalah ashaddu nnasi bala'an al anbiya'u thumma al amsalu fal amsal wo nelaɗo sala sallam maki wo si Allah yiɗi goɗɗo o jarribotomo jarrabe noon nde andi ko kare mo firiteɗo cenɗe ɗen ɗiɗi noon o firitoɗa o firitoɗa donc ya ƴettu firramo cenɗe ɗiɗi noon ka fewniti wo firramo ɗon ya ndaaru sikoɗa ala ko giggol Allah ya ndaaru sikoɗa ala ko giggol Allah ko ɗum waɗi nokku goo wi wo ko ɓuri heɓude jarrabuye ko annabaɓe ɓen on tuma noon hikki o hikkoɗon no ɓurɗo hikkade maɓɓe o ɓurɗo hikkade maɓɓe yiɗede ka Allah o ɓayno sikki ala wonde ma e nder tagore nden Allah subhanahu wa ta'ala si feƴƴi malaka ɓen haray alaɓe Allah yiɗi min jumlatan jumlatu feƴƴi jumlatul malaika ala ko hikkino sina jumlatu bani adam idan ɗo en andi toɓɓere arande nde wiɗen ko toɓɓe joyi toɓɓere arande nden ko comportement neɗɗo hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗoma waɗ woodinma fewnuma adduma ka aduna ɗo o sellinma o hokkuma peewal o fewnima e laawol makko ngol o arsikuma gomɗingol mo ɗiɗo nemaji hay goto wawanama ɗiɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala so addanoma aduna ɗo a watano abde so waccalima ɗo a wata wonde ɗo so sellinalima a wata sellude so dandalima a wata daɗude so fewnalima a wata fewde idan oɗo comportement ma hakkude makko e makko watta dullu ko ɗum waɗi o wi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa dullanede idan haara neɗɗo on no hani taw comportement makko hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala ka o moƴƴina jikku makko on hakkude maɓɓe o wona yettowo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ahwalihi e alhaali makko ɗum fof wona yettowo yettirowo ɓerde makko nden haɗa ɓerde nden nde waɗata tadajjur wala yashhab o sonkita ɗengal makko ngal ɓerde nden nde ɓittatako ha tawata ko ɓayride feere ala ko noon kadi o gollita kuuɗe makko ɗen ko holli wondema o weltaki wona woɓɓe warata ɓe wi fatande ɓe pittoɓe tallona ɗum idan o gollita o yettira ɓerde nden o yettira ɗengal ngal o yettira honno weteran tere ɗe so ndaari ngol yettugol
ɗum fayda ne jokki neɗɗo on e alhaaliji makko ɗin fof majji so ndaari fayda hay dewe ɗen e alhaaliji kuuɗe nemaji ko heɓata kon fof ndaara haɗa ko yettugol exemple hay so a ñaami jooni so ñaami jooni so gayni no wiya ya yettu Allah si goɗɗo naati ka hurgo o yalti mo wiya yettu Allah si goɗɗo ɗaani ke o fini mo wiya yettu Allah ɗum fof adkarji koyete al istiqar alhamdulillahi alladi ahyana ba'dama amatana alhamdulillahi alladi radda alayya ruhi wa adna li bi dhikri alhamdulillah ko alhamdulillah ko yettugo wonno sonti ñaami haw gayni alhamdulillahi alladi atamani hada ta'ama wa razaqani min ghayri hawli minni wala quwwa idan yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum tawa e comportement ji e duwaɗi ɗin wattane de yile muɗum tele meɗen enen point ɗimmo point ɗimmo jikkuma on hakkude maɗa e diina Allah kan sinnama diina Allah kan kilandema e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon e alqur'ana o e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno goɗɗo wondirta comportement makko hakkude makko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam comportement ma hakkude maɗa e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko poyji tati mahabbatuhu wa tasdiquhu wa ittiba'uhu ko yiɗigol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓurnamo kala ko yiɗete kon sewna Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol kala ko yiɗete kon yiɗugol ɓurna kala ko yiɗete kon siwona Allah subhanahu wa ta'ala hadith Anas Malik radiyallahu anhu wonde ko sahihayn nelaɗo sallllahu alih wa sallam maki la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi fi lafdin wannasi ajma'in goɗɗo e moɗon limanu makko wawata timmude si wona hara o yiɗi aylam ɓuri ko yiɗi ɓeɗo ko o yiɗi ay nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓuri ko yiɗi yumma makko ɓuri ko yiɗi baba makko ɓuri ko yiɗi jawdi makko ni ɓuri ko yiɗi ɓiɓɓe makko ɓen ɓuri ko yiɗi ɓe heeɗi yimɓe hetti ɓen fof idan si feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala alamo neɗɗo wawata hani yiɗugol woko yiɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam gonginamo oɗo ibnu mas'ud radiallahu anhu ko woni kanko ineno akhbarani as-sadiqu al-masduq gonguɗo gonginaɗo idan gongingol nelaɗo sallallahu alih wa sallama bay Allah subhanahu wa ta'ala walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun yani alladhi jaa bis-sidqi Allah subhanahu wa ta'ala wi on adduɗo ko woni gonga imam ibn jarir tabari rahimahullah wi oɗo aya walladhi jaa bis-sidqi ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko kanko addi ko gonga addi gonga gongingol nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɗum woni ma'ana ashhadu anna muhammadan rasulullah wa saddaqa bihi ko woni aboubacry siddiq radiallahu an Allah subhanahu wa ta'ala hawti ɗo aya on e manaji ɗiɗi walladhi jaa bis-sidqi woni nelaɗo sallallahu alih wa sallam wa saddaqa bihi woni gonginɗo nelaɗo sallallahu alih wa sallam ko on ko addi woni aboubacry siddiq ɗo jeli ñande isra wal miraj ɓay nelaɗo sallallahu alih wa sallam sifani ke yimɓe makka ɓe wondema ɓe yahno ko kammo ɓe arti ko ɗum ɗo nden ñande ko wawno gomɗinde ɗum ɗo wonde ñande ko aboubacry siddiq radiallahu ta'ala an gila nden ñande fuɗɗa wiyede as-siddiq sababu wiyede mo siddiq on ko ɓay o gongini ko nelaɗo sallllahu alih wa sallama seeni konko kammu doga haade hayɓe yiide haali ɓe sifaniɓe ɓayɗe geli no feƴƴiri noon ɓe hefer ɓen ari yiide nelaɗo sa sallam ɓe sifanike ɓe ɓeyni ɓe wondema hande ɓe yahno ko kammu doga ko ɓe yehi ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe rewi baytul maqdis ɓe gayni hawade ɓe yini ɓe yaari ɓe ɗaɓɓita jatigi nelaɗo sallah sallam hande hay kanko o hay on ɗon hoolota ko ɓe haali ko ɓe yeeti aboubacry siddiq ɓe ni hande noon jatigi ma no woli goɗɗum ɗum ɗon kan ɗon haala hay anga jaɓantama ɓe wi ko ɗum o wi on ɓe wi hunde kaari o wi ko kanko wala noon ɗum ɓenni ko ɗum o wi o ɓenni ɓeni mi hooliki pi ko honum aboubacry no andi wondema nelaɗo sallllahu alih wa sallama si tawi tum ɓe maaki hunde haray ko gonga won ɗon idan kala ko nelaɗo sallam humpiti en kon hayso ɓenni en coongi no mari gabiti ɗiɗi walla gabitol ko lekki woni maggol walla gabitol ko nawanari woni maggol hooloɗa
si ɓe innima kamɓe nelaɗo sallah sallam si bareru yari e mira bareru no ko tutaɗe bareru no wondi e tétanos holoɗa harna ya accu ha si docteur ɓe yiiti hunde nden inna jaka a hoolike ɓay ma si woli fika kammudo ga kon ɗo toon so harna ya accu haɓe astronomie ɓe yiya inna ma sa ɓe woli fi ko woni ko aroyta na ya accu ha yiite découvrir waɗa e ya yiite nanon a hoolike joni non ko ya hoolo saabu nelaɗo sallallah sallam maki la yante ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha tati on jokkugol nelaɗo sallah sallam ittiba'uhu aya ko Allah subhanahu wa ta'ala ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maki wo yimɓe wonɓe ɓe wiide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ino yiɗi nelaɗo sallah sallam Allah jariboriɓe o aya ko surtout Ali Imran ɗo qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dalilun ala mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilun ala mahabbatihi alayhi salatu wassalam tammun ɗo wiɗen ko ñembingol nelaɗo sallllahu alih wa sallam jokka ɓe sunna maɓɓe telemma moƴƴugol jikku hakkude muɗum e alqur'an hara on tigi o taƴaki qur'an o si a taƴike goɗɗo hara est ce que comportement ma o moƴƴi hakkude maɗa e makko taƴike goɗɗo tawi a tuggatama ma ɗum si o walanima a jaɓata so yamirima a waɗata so haɗima a accata hara moƴƴaali jikku e makko puisque moƴƴugol jikku ina ya taƴo on tigi joni noon ko ɗo nelaɗo sallah sallam o aya ka sortu furqan kala subhanahu wa ta'ala yewti ɗon fi ɓe yimɓe taƴotoɓe alqur'an ittahadu hada alqur'ana mahjuran taƴagol qur'an o taƴagol qur'an neɗɗo wona o janggata qur'an o nawdata qur'an o mara ko janggata ñande wo ñande qur'an oɗo taƴike qur'an o wala gollide ñawoji alqur'an ɗe o taƴike qur'an o si qur'an o yamirima o huwata si qur'an haɗima o accata o janggata qur'an oɗo taƴike qur'an o joni noon taƴagol goɗɗo ko jikku moƴƴo si kaari taƴike goɗɗo hara waɗi jikku moƴƴo hara waɗali jikku moƴƴo si goɗɗo tawi o janggata qur'an o fontatade o jangga ɗaɓɓugol baraji o yahata o fiino darsu o anda ko nde wi'i o gollititta ko woni toon ko oɗo haray taƴike qur'an o haray waɗali comportement moƴƴo hakkude makko e qur'an o idan o taƴike nde ittahadu hada qur'ana mahjura e taƴike qur'an o taƴagol goɗɗo e taƴagol qur'an o ko taƴagol qur'an o ɓuri hulɓinade idan so e wodo fi taƴagol goɗɗo moƴƴa ma taƴagol saare moƴƴa ma taƴagol yimɓe moƴƴa ɗum ɗo fof ko comportement bonɗo aray taƴagol qur'an o min baabi awla idan sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam comportement moƴƴo hakkude mum e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko gollitirgol sunna maɓɓe on mbiyata ko heɓi feere ko par ce que joni si tawi a gollitiri sunna maɓɓe on ko masata a tum wiha ɓeyde ko heɓiɗa feere ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maake ɓe wi simi yamiri on hunde waɗe ɓeyde ko heɓi ɗon feere ko simi haɗi on acce simi yamiri on waɗe ɓeyde ko heɓi ɗon feere ko idan ɗiɗo tati ko mandeji muɗum ɗin yo tawaɗi o ɗi woni tugalal yani toɓɓere ɗimmere nden tele makka comportement jikku moƴƴo hakkude muɗum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e point tammo on jikkuma hakkude maɗa e wonkimaki jikkuma harayma hakkuma e hoorema conscience ma o a duwa révisé de hoorema a duwa jogade comportement moƴƴo a duwa jogade comportement moƴƴo hakkude maɗa e hoorema waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makifi ɗum honɗum inna li nafsika alayka haqqa no heewi ka qur'an kala subhanahu wa ta'ala witta fala tadlimu fihinna anfusakum la tadlimu anfusakum la taqtulu anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala wi inna allaha bikum rahima Allah subhanahu wa ta'ala wi wata on toñu hoore mum an ko a conscient hiɗa halfina hoorema wata toñu hoorema nelaɗo sosmaki wo wonki maki ne mari droit e hoore maɗa wonki maki ne mari droit e hoore ma kanki tigi joni noon ta toñoki nde ari wano fiiɗi lebbi hurum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗi lebbi hurum o wiɗi lebbinayi ɗo ko lebbi hurum rajibi sabor donki e jombente
o wi fala tadlimu fihinna anfusakum tan toña hoore moɗon mum ka suratu fatir allah subahana taala yewti ɗon wi thumma awrathna alkitaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bilkhayrati bi idnillah allah subahana wa taala yewti en ɗo kadi wo o suɓi ndeɗo alquranare kaɗo diina e ngalɗo peewal e oɗo tawhid o suɓi ɗum o waɗani ɗum ɓen ɓe o yiɗi wo kono ne nder maɓɓe toñoɓe hoore maɓɓe toñoɓe hoore muɗum joni noon kono so tawi toñugol hoore muɗum a waɗali comportement moƴƴo an e hoore ma wonkimaki kono woni a waɗali comportement moƴƴo an e wonkimaki si tawi joni a ukki wonkimaki e ko lorroytaki lahara ma ukkiki ko lorrotaki ko aduna ɗo allah subahana taala yo wala tulqu bi aydikum ila tahluka noggoy wala taqtulu anfusakum a ƴetti hoore ma a ɓisi nokkugo ka tawata koka coinciteɗo aduna ɗo ma kala ahara haray a toñi honkimaki a waɗali jikku moƴƴo hakkude maɗa e hoore ma sendu gurdam maɗa senda tamma on waɗa seeɗa fi hoore ma waɗa seeɗa fi allah waɗa seeɗa fi diina kan waɗa seeɗa fi fawtere ma nde waɗa seeɗa fi ɓeygure ma nde waɗa seeɗa waɗa feeɗa won nelaɗo salsal maki wowi wontiki sendu waɗana hoore ma waɗana yimɓe maɓe wonna ɓeygure ma nde wonna visitoɓe maɓe ka kala waɗanamo kala seeɗa wa ati kulla di haqqin haqqahu idan andi taw ɓe fuɗɗe inna li nafsika alayka haqqa wonki maki ne mari droit e hoore ma nayi ndar joni fi an ko ibrahima an ko ahmad ma an ko mouhammad ɗe mari feere ɗe mari jawdi ɗe janggi ɗe laami ɗe anda ɗe lolli ɗe waɗni eni inna waɗe ko falɗa kon nangoɗa sokkeɗa ɓe piyama ɓandu ma ndu ɓe tampina ɓandu ma ndu ɓe pikkama pikkirji hulɓiniɗi ma ɓe waɗama pijiɗumaji har ɗum fof ko han ukki hoore ma e mum wola goɗɗum ukkama e muɗum waɗa goɗɗum ukkama e muɗum donc ɗum waɗi ɓe wi yonti jogo comportement moƴƴo hakkude makko e hoore makko idan ɗo hara en faami e ko wonno falɗa yewtude e on baaba ɗo e point nayaɓo on toɓɓere nayaɓere nden wona comportement moƴƴo hakkude maɗa e ɓeygure ma nden e yimɓe wonɓe binde ma ɓen almuhidin bika jogoɗa comportement moƴƴo hono woni comportement moƴƴo hakkude maɗa e ɓeygure ma nden joni masalan hiɗa jombi ma ko a jombaɗo ƴetta jikku moƴƴo hakkude maɗa mo halfinaɗa o mo wonduɗa o jikku moƴƴo hakkude maɗa e ɓiɓɓe ma ɓen jikku moƴƴo hakkude maɗa e golloɓe ma ɓen ma ɓe gollidata ɓen ma ɓe gollanta ɓen ɗum ɗo fof exemple no woodi ko gonga e yi hadis anas radiallahu anhu ka o wi mi wondi e nelaɗo sallllahu alih wa sallam mi gollani nelaɗo hihi duuɓi 10 boydijo wo ha hande ɓe wi allah komi waɗali ko ɗum haɗi waɗa ɓe wi allah ko waɗumi ko honum waɗanɗa ɗon nelaɗo sa sallam holli jikku exemplaire hakkude adan e mo o gollidata kono noon kadi anas bun malik kadi holli jikku moƴƴo o gollidi e nelaɗo sallllahu alih wa sallama ha hande ɓe noddali ɓeygu maɓɓe ma ɓiɗɗe maɓɓe ɓe juula e nelaɗo ɓenna waray oɗo de o faykun ɗo ma o suka ɗo ala famde ko min mo yetade ko ɗi mana ɗon ko anas ko woli ko fi nelaɗo kono enen kadi en famay ɗon kadi kanko wonnoɗo kadi gollude maɓɓe ɗon kadi haade ko conscient imo andi ko waɗete imo andi ko hombo o wondi oɗo ko mouhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe nani hay tawi anas bun malik hay so nelaɗo sala sallam fokkiti salligagol o wayni mi jogantan ɓe satalde nde mi yaada e maɓɓe hakkata ko hurgo si ɓe naati ka hurgo mi jogo satalde nde ɗumana ka yaasi ɗon won ɗum sabbo ɓe hay so ɓe yaltimi jaɓa satalde men yaha laari ɗum oɗo needi ko hawano ɗon kono hatta kanko kadi gollowo ɓay ko ɓuri kon haray ko inta kon sariyaji waɗa ɗiɗi ma yimɓe ɓen ko ɓuri kon ko gollowo wonɓe sippotata wona gollanteɗo ko ɓuri kon heewde joni noon ɗo
mbayɗen andi sharia on ko jontata gonga so tawi joni joni jawdi haɓidiɗo joni e gollowo muɗum ma ɗum fonctionnaire jo ma gol entreprise haɓidi e golloɓe ɓen ma ɗum hono jogui société haɓidi e golloɓe ɓen kala kaɗum wola e ko ɓe innata ko gollanteɗon ɓe jonnata felore nde joni noon Anas bun Malik radiallahu anhu kanko o woni parti golloɓe ɓen ɓay ko ɓuri kon hara yimɓen ko gollowo wallata woni no joni yo sifo ɗo hayno gata ko erreur ji o sifotono mo yiiɗo joni yiidi e golloɓe ɓe min woni goldureɓe maɓe wonɗon goldureɓe maɓe weeɗani goldureɓe landikeɓe ko honno yirɗon ɓeeɗo no gata ko ɓen sifoto kon haray ko subhanallah hikki ɗon kono daariɗo Anas bin Malik radiallahu anhu o wonali dolluɗo o wonali suuɗo gonga o wonali adenjo mo jaɓata mo yiyata sina intérêt mum on tun mo yiyata sina nafa mum on tun woni aden irriɗo no woniri noon tigi o wi nelaɗo sallllahu alih w sallam mi wondi e maɓɓe duuɓi 10 ha hande ɓe wi Allah hunde ko boni ɓe ñaɗana Allah ɓe sonkana Allah na haalati ɓe piyam daari ɗum ɗon ɓe landineni Aisha radiallahu anha fi jikku nelaɗon sallah sallam ɗo kadi ko exemple fi adan no goɗɗo wonita e ɓeygu muɗum ta wondi e ɓeygu ma kadi ɗon kadi ko ƴetti comportement moƴƴo na ndara intérêt ma on tun ndara nafa ma on tun an ko ni wosi droit ji ma ɗi boniɗa ñaaɗi siko droit ji goɗɗo goo haray a kippata ɓay pellettinin Aisha ko sifi ɗon kon ɓe reesi mu ɗon kalimate en ɓe reesi mu ɗon jikku nelaɗon sallah sallam tayle nelaɗo feƴƴini no neeɓi ɓe wawno wolde ko ɓe faala wolde o tawno goɗɗo gono toon harna ko ɓen wolde ko ɓe wawno wolde ɗum puisque ƴon hari coggu guite ala ɗon aslan har nelaɗo feƴƴini sakko wona ɓe wolde ɗon ko coggu guite ko Allah nelaɗon tu won ɗon seede fof ko feƴƴi ko fewndi mo andi fof ɓe maki kana khuluquhu alquran allahu akbar iden hara neɗɗo on kadi ko duwa wonde exemple ka ɓeygure makko wata wonu imam on Makka ka yaasi wara wona Abu Jahal ka nder suudu commissaire de police ka nder suudu ma o wona aljallad piyo won ka kaso o wona on ka nder suudu hum awla bi rifqihi wa lutfihi wa samhihi ɓe ka suudu e ɓe golliteɓe e ɓe wonnaɓe golloɓe ka cuuɗi ka golleji ka établissement ji ka entreprise ji wallahi ɓen ɓuuri handude e newede makko nden e yurmede makko nden e jippitagol makko ngol e famodiral makko ngal idan bihtisar talano tawi comportement hakkude maɗa e ɓeygure ma nden ɗum ɗon ko mande wondema jikkuma moƴƴo o nelaɗo sallah sallama hari ɓe wallana nene Aisha golleji nder suudu e hoore heɓe mari gollowo on gollowo ko gollowo golle sokannaɓe na gollowo golle worɓe puisque nelaɗo marano guesa ɓe marano boutique e marano magasin hay woni ɓe mara ko gollete toon sina golle nder suudu ko lootugol e wuppugol e paasugol e lawƴugol e defugol e ƴoogoygol e tenugol leɗɗe e ko nande muɗum ko ɗe golle ɗo mari na boutique e mari sakko nara o yahay ka boutique noon o ñalla toon ma ka guesa o yaha o ñalla toon ma ka ɗuma ka chantier na ko kanko maɓɓe wondi ko golleji nder suudu ko goɗɗo gollata kon wallito e honno gollanta ɓe mum ko ɗum wenno golde e wara ɗum nene Aisha nelaɗo kadi wallitoto nene Aisha joni si kanko gollowo ƴetti goɗɗum nene Aisha ƴetti goɗɗum hatta kadi ɓe ƴetta kadi kamɓe kadi goɗɗum ngo kadi limana heɓe ɗaɓɓani ɓe golloɓe ɓeya kadi ƴetti ko wawi kon nelaɗo sa sallam innali hey manin ɗum ɓe ƴettani on gollowo ko fewnu ɓe ƴettani gollowo la yoɓude golloɓe ɗo hatta ha joni kadi ɗum ɗo wata wonde o gasata la nelaɗo sallah sallam ɓe wi kana yahlubu shatahu har nelaɗo har ɓe ɓirano ngeloba maɓɓe dammal maɓɓe ngol kamɓe tigi ɓe wi ɓe ñoota e coñci maɓɓe ɗin ɓe fitta no suudu maɓɓe ɗo kon lutti ɓe fitta e suudu ɓe ñoota e coñci ɓe ɓiray dammal ko golle gollowo hakkude ɓeygu maɓɓe e boydi joom ma ɗum gollowo ko golle ɓen ɗon ni ɗo joni ɓe holli comportement moƴƴo hakkude maɓɓe e ɓeygu maɓɓe ɓe holli comportement moƴƴo hakkude maɓɓe e gollowo puisque joni ɓe gollay golle yoga e golle gollowo ɗon kadi gollowo on kadi ɗon kadi o ngalɗi puisque ɗuytanike mo golleji ko gollata kon o sardaka fimo yoɓede ma fimo ari ɗon needi ma fimo ɗon wondi mo adda ɗon fi wondugol e wondugol ɓen ɗon hara kala dongal teddungal ma kala ko satti komin o kaareji emi waɗa hunde mani si hara joni ɓe on ɗon ala himo dépensede ɗon har ɗon nelaɗo sallah sallama ɓe moto e hoore Anas bun Malik no ɗon hatta
idan bihtisar musidɓe juɓɓe tedduɓe wonɓe heɗade oɗo radio lawol kisal haray ɓe jokki o émission meɗen ɗo ɗe yewdo fi moƴƴiri jikku en doyal mo Allah moƴƴin jikkuji meɗen ɗi point sakkitoro on ko moƴƴagol e dendanangal tagore nden point jooɓo on moƴƴagol e dendanangal tagore nden hayawan hatta al hayawan moƴƴagol e tagore nden haysi ko keefeero moƴƴeɗa e keefeero moƴƴeɗa e kulloy koye moƴƴeɗa e leɗɗe ɗen moƴƴeɗa e leydi ndin nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗiɗo fof hiɓe maaki fi muɗum hiɓe maaki fi mummunteji ɗin tele makka mummunteji ɓe makani e wondema wo wata waru kullun tawata fewdaki kon fewdina lorrede yani kon fewna lorrugol yani kullun tawa hon kon ala lorde fusu wata waru kon amara haaji makko yani na wañowo fi wañugol fi ñamugol na wañugol fi cuucal ma fi bonitinare la wañugol fi wañugol ko ñaama ina fi ɗum ɗon wona kullum ko wonko lorrude e wi ta waru ko no windi hadis sennuɗo wondema warugol kullum no haɗa tawina wonko lorde tawina haaju mo jikku moƴƴo ɓe wi sa hirtay ya wernu laɓi kin ya foti ko hirtata ko jikku moƴƴo e yi oɗa sonnajo o ari o yari ɓe wi ko sonnajo waɗaynoɗo boneji aduna Allah ko anduɗon ko sinnama sonnajo no ɗe bonki haray en andi kono faada tawanoɗo e leƴƴi feƴƴunoɗe umma kitabiyankoɓe ɓe kono daarude ko woni sabu naati aljanna mo andi ko Allah yoɓata mo andi mo hooli ko wadde ɗo hina barendu yoɓatamo ko Allah taɓuɗo barendu taɓi ko hooli Allah kon tawhid makko ko hooli ko wondema ko Allah yoɓata Allah yoɓamo ɗe golle ɗo o ɗin ɗon woni sabu o heɓi ɗon baraji o heɓi baraji tawhid on o heɓi kadi baraji moƴƴagol e tagore ko Allah tagi kon o ari o yari ha o gayni o ƴetti paɗal makko ngal ɓayi wi bare ɗum ari ɗon okki hunde komon ko laafi ɗengal ngal he wawata hewtide ɓundu ndu ley toon ka ndiyanɗa woni ɗon o yiltiti o ƴetti paɗal makko ngal o ukki ley toon o ƴawni ndiyanɗa o joƴƴini ka sera ɗon o pottiti seeɗa bare ndu yari ha ndu ɗon ɗiti ɓe wi ɗum ɗon woni sabu o naati aljanna ɗum wonde leɗɗe ɗen ilaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki woosi dargal ngal darike yimɓe misal hakke ko ɓe maaki si dargal ngal darike tawi ngal darade kap wo tawi hiɗa jogii daƴƴol leggal wo tutungal simaya tutungal simaya joni dargal darike tinama joni a wona mayede ko lutti ko akhir chey min alhasanat alati tafaluha na dicre wona tasbih wona tahmid wala ko ya tutungal leggal ɗon ibada idan naala fi soppugol leggal ɓe gayri haaja soppugol leggal ko alda e haaju ɗum noon ara islam o jaɓa ɗum ɗon on ti so waɗa yo moƴƴo si ini joni noon aren noon hannde kadi e heferaɓe ɓen heferaɓe ɓen kadi ɗa wawi moƴƴade maɓɓe Allah subahana taala ka wiɗo wa qulu linnasi husna donc fof kala ka Allah wi nas haray julɗo kefere nasi ka qur'an ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladi halaqakum min nafsin wahida يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة سورة النساء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كسورة النساء كفوت إذن لوكو الناس فويا كيا الناس وهلا وني جل كفر كل ابن مسعود وي ووسي أنني يا أيها الذين آمنوا هذا سأنني يا أيها الناس ما يا أيها الذين كل يا أيها الذين آمنوا هذا وجل جون سي الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا دونك جود كيفر دارين لا صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك وخير البريه لا صلى الله عليه وسلم بدو mo ita gornde kawtal jama ko yahudajo biddo mun nawni be immi kambe ne la sallallahu alaihi wasallam e sahaba e mabbe be yehi ndaregol biddo al yahudajo kawtal jama be nawon do e ko min e ma joni hay julɓe goo buy en yaltinno ɓen islam neeɓi hara ɗe wiya daaregol ɓen ɗon ko sirku ma ko kufru ma ko bida ma daaregol ɓen ɗon hiɗen ɗaɓɓi sifaji iblis no ari dicti en piiji
ka heɓeten hasanatji himo ari mo uddanen dembuɗe wona mbuɗi buy marɗen ko itteten darniren juulirdaji wona mbuɗi buy marɗen ko waɗiten kako fawtoten alyatimaɓe wona hona en laamaki sakko wona sembinen diina kan e mara gandal ngal sakko wali faɗon defte ma darne lekkoji ma ɗuma ka heɓeten ɗon kadi ɗin baraji ɗon kadi yahugol juuro siɗɗo muɗum ma wolangol goɗɗo konngol moƴƴol yankino yesso makko yankinanomo e hono moƴƴo e makko hentina yesso mum ngol ɗum ɗon kadi cheytane ari fermane ngal dambugal ɗon o ɗaɓɓani en piiji ko ɗaɓɓe mi'atul adilla wal shuba o wonanama ɗon henna kaarijo woɗɗo kaarijo woɗɗo kaarijo woɗɗo o waɗa miinomo son solwi joɗno ko yeeso makko ɗon o ƴakkingi masala o waɗa mino no leɓol ko kawari makko ɗon o ɓuri o wori leɓol waare o fembi waare hara woni ɗum o fembi waɗi yani الشيطان وسوس على الناس حتى صد عن السبيل يعني صدهم عن السبيل يعني صدوا عن سبيل الله يعني نهاية قلتم أنت ناتا الإسلام صدوا عن سبيل الله أبواب الخير كتاتك ودمبو دي كمؤجر وني شيطان رسحكم على هرا وتا قولوا صدوا عن سبيل الله سبيل الله ليس فقط أنه ما دخل في الإسلام ولا أنه كفر بالله لا قد يكون مؤمن لكنه سد عن السبيل لا يرى خيرا ولا يعمله عجيب jonno nelaɗo sallah sallam ɓe ɓangi kamɓe tigi e sahaba en ɓe fenni ka suudal yahudajo o welti o daari oɗo mouhammad sallah sallama ko hannde wona wolede fimo hannde fi nelaɗo sallah sallam ñande ko ɓeere fatu makka ɓayi honno wiyete tan kaɓe hiɓe yewtude ɗon kaɓe makata ɗon ɓe yi goɗɗo goo no diwna ko huli hakke ko ɗen no huli ɓe makita huli min kon ɓiɗɗo sonnajo jibrilan honno ko ñaamo hunde kaari yani ko nunɗa hulde ɗon ta hula min kadi komi bano adama wanama hakke o marta moɓe jogii ɗon ɓayɓe daari o naade jeno on ɗo alyahudajo payko makko kon ɓe makani paykon kon kaarijo ya gulam qul la ilaha illallah ɓe woni laabi ɗi laabi tati baɓe paykon kon ko alyahudajo ndaari paykon kon wi ati abal qasim ɗofto nelaɗo sallah sallam aboul qasim ɗoftomo kanko yalnela ɗofto aboul qasim paykon ko wi la ilaha illallah ko maayi e nder nawnare ɗon tawi o wi la ilaha illallah nelaɗo sallam toni sokeji maɓɓe ɓe maki alhamdulillahi alladi anqadahu bi min annar mi yetti allah subahana taala ko allah waɗimi saabu oɗo natal yiite ndaari ɗo jikku ko honno woni yawgol ndaaro e alyahudajo kawtaji muɗum enen joni hay siɗɗo men julɗo si nawni e ɗaɓɓay ɗon ko baken makko 99 hara yiya daarotama ma hara fi innen en noddemo ma waɗanenmo goɗɗum ma innen e wallemo o yaha ɗaɓɓa lekki idan bihtisar o ɗo kadi andi moƴƴagol e tagore ala nden mi timminira on point ɗon issa oɗo imam ibnu barak rahimahullah kanko kadi hari mo ñembineno nelaɗo sallllahu alih wa sallam e o jikkuɗo jikku moƴƴo hakkude makko e heeferaɓe ɓen ɓe haali ko tarjama makko kanko abdoullah ibne mubarak tawaɗo e kalmo koɓe hadisi mawɓe ɓen kadi islam rahimahullahu taala o wi ɓe sifi e makko tawimo ko aden ko leydi khourasan wonno tawi mo kawtiri e alyahudajo paykoye makko koye e paykoye alyahuda ɓen fijiday ɓe wi haade so iwtino ko saare ɓayi mo tawano e kalmo koɓe njulaɓe ɓen mo tawano e kalmo koɓe marɓe jawdi ɓen kal islam ɓe wi o hajji ɓuuri hajjuji 50 o yahay no hajju o naɓora yimɓe no hoolimo mari sino yahede hajji fokkitama mo kala ko kanko halfinta jooɓa muɗum on ha hewete e makka ɓe winda e kaydu heɓe ñobba mo kala winde e nde mum nden e buukoy ko jogui ko waɗa e poore ma kaydu ma ka goɗɗum rincum haɓɓa ha moƴƴa winde e nde mum nden o wuɓidira fooɗa e saku waɗa o haɓɓa ka saku makko waɗa ka war ngeloɓa makko o yata ɗon hajju yahama ɗon meeɗama yahede ɗon tawi yahuɓe ɓen fof groupe yaadi ɓen farigo on ko wiyete kon hen fawji on ɓaye ɓe arti tawi jako dépensa kon gila ɓe fokkiti siɓe hewti siɓe sooda ñamete siɓe sooda jaram siɓe sooda kala ko ɓe soodata ka laawol mo kala no sikkude ka kam ɓuuɗi muɗum wona ittede ɓe yehi ha hajju lanni fokkiti artede ni joni ko soodugol jooɓa ko nattora mo kala ina ko jelu onon ko jelu soddo onon ko jelu faalo mo kala o lando mo kala ko jelu faalo ƴetti joni mo kala soodi ɓay noon artama inna joni mo kala ñalano kare tummodire mo kala hetta ko lutti kon calculé mo kala hetta ko lutti kon ara o yaltini kaɓɓoy koye fof o wallini mo kala yo arndara siide kaɓɓo mon kon
hi kala yidi ka on ko jetti na joni calculer non daren ko mo kala ko jelu ñaami awa haray hettu mo hetta ko mon ko lutti ko men yaada e mum o wi ko mi dépense ɗo gila fokkutuɗen ha hewtuɗen ɗo kulluhu ja'altuhu fi sabilillah ɓe ñande wulla Allah weltana yeeso makko ɗon kanko Abdullah ibn Mubarak rahimahullah tawde Allah no waɗanimo feere mo mari feere waɗi ɗeɗo golle ɗo lutti windaka tariha makko rahimahullahu taala rahmatan wasi'a idan kala nde o soodi neldare nde o ante ka suudu o soodi neldare ko neldata pay koye makko koye so waɗi tawi pay koye makko par ce que yahudajo no fijide ka yaasi o fuɗɗora pay koye yahudajo o connama ɗon pay kun doga yaka suudu ina kaareji jonni ɗum kaariji jonni ɗum baɓen pay kun wattani yiili ndaari tawi kanko ala wadde oɗon wadde oyni honum puusi o ha o waɗi ɗum o aro landi ɓeyni o ko puusi ha o waɗi ɗum ko tawde ko julɗo o wi awa diina l'islam yaltinga sifa o comportement ɗo kaɗo ko diina silluka kanni o naati kam islam ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah ɗum woni sabu o naati kam islam sabu comportement moƴƴon e oɗo imamujo ibnu Mubarak rahimahullah telen sengu pay koye ɓe windi ka tarjama makko ɗum hara musidɓe jumɓe tedduɓe sengine yewte ɗo fi jikkuli nde wonno faqidu chey la yewti wonɗo yewti ɗon tigi hen ha to ñini ko kono wolde ɗo ɓeydi muyni okkete paɗe darɗe watti ɗe kono haara fof min babil ishara wal isharatu billabibi al isharatu billabibi yafham yani allabib yafham bil ishara donc haara ɗo min waɗi tun isharat khafifa e tori Allah subhanahu wa ta'ala ela moƴƴi jikkuji meɗen ndi yen andu ka hitam ɗo wondema Allah subhanahu wa ta'ala mantiral nelaɗo dey fi jawdi Allah mantiral ɓe dey fi ganda Allah mantiral ɓe dey fi laamu wondema ɓe heeɓi doole ma ɗuɗugol iwtiri ɓe ɓawa maɓɓe ko Allah mantiri ɓe ko hunde wotere ko jikku moƴƴo wa innaka la ala khuluqin azim ka suratu tawba kala node laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim wala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki hadi selɗo innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq ذلك سنن أبي داود الله سبحانه وتعالى woli honno waɗani baraji ko wodani moƴƴugol jikku kon hara on tigi juulali o horaɗa puttere baraji mon ɗin ɗum no peesire kanŋe baraji moƴƴere jikku no peesire kanŋe hadiseji ɗi pettalten hadis arano on nalika sunan abi dawud bi sanadin sahih kaniraɗo sallllahu alih w sallam e maaki wa inna arrajula la yablughu darajata as-sa'imi alqa'imi bi husni khuluqih neɗɗo hino wawi heɓude martaba baraji ñalluɗo horde hara kanko horali waluɗo julde hara kanko juulali sabu moƴƴugol jikku makko o hadis mo imamu nawawi rahimahullah daga defter riyadu salihin fi kaniraɗo sallah sallama maki ñande goo naatire ka dambugal ɗo joni aden aljanna goɗɗo naati ñande goo kadi e maki naatire ka dambugal ɗo joni aden aljanna on kadi ti o naati tammun ɗum ɓe maki o naate ka dambugal ɗo joni aden aljanna ɗiɗo tatti noon tawi sahabaɓe no jooɗi hakkude maɓɓinde maɓɓe no tawa maɓɓe Abdullah ibn Umar radiallahu anhu kono kanko o nanali naatu ɗon o nanali ko nelaɗo sosa maki ko oɗo Abdullah ibn Umar o anni ɓay woni laabi tati o jokkay o ndaara ko honɗum secret o woni o dewi rewirde Allah subhanahu wa ta'ala ha o woni aden aljanna hara o ma yaa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sedaniki mo ɗum o ari o eni min dey alhaali no woodi hakkude en e maɓɓe en fewn ɗo tawi o risalum tuma ɗo faala e newna wonne ko suka a wiyawa ɓe jokkodiri Abdullah ibn Umar noon hoore alkamisa tenen ko hooro fetere o juula jemma fetere kanko Abdullah ibn Umar hay nelaɗo sosmaki ni'ma rajulu Abdallah hakki kaɓiti ko imantimi ni'ma rajulu Abdallah kana e ɓumul leyl ɓe wi Abdullah ibn Umar hari hooreno hakke tellement ko hooreno jokka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗa piji sunna ko ɓe wi kon no ɓe faaliɗa noon tawi ko mankaɗe ɓe daññande ko juulugol jemma tun ñande ɓe maki tawi wala ɗon
koye maake ɓe inni ni'ma rajul abdallah law kana yaqumu leyl tawi wala ɗon ɓe yewte ɓe inni min nanine laaɗo sallallah alih sallam maka fima ɓe inni fima wala ɓe inni wo a moƴƴi gorko si tawno heɓa juulano jemma ko luttama o e gurna maɗan fi a wonu neɗɗo mo allah faala on ko ta juuli jemma donc abdoulahi boman deecidi gila kaw nan ɗon ha o maayi on kita juulugol jemma o watta e hoore ko wonno wadde koye moƴƴineji ɗi te noon ko hooreno ɗo fetere hay takko ko maayata ɓe landi ko ɓeni enen sa maayi e gurna maɗan ko honnon soniɗa oyi ko piji ɗiɗi ko angal kontingol hoorugol ngol e angal kontingol juulugol ngol jemma idan on tuma ko ɗum waɗi abdoulahi bne oumar décidi ɓay tunilaɗo soso maki oɗo aden aljanna ko aden aljanna e laabi tati o jokkemo nda o jokkimo ɓe jokkimi wondi balɗe ɗiɗi balɗe tati o yaali hay hunde oya wato gueƴe so wilama juuli witri safi witri o waalo ɗan haaɓinde sono ɓanto hay oya ŋañi to mo ɓanto balɗe tati o yiraali oya horta sunnaji ɗe kanko ara o hooray oɗa o nafata jemma kanko naafay ɗe balɗe tati ɗo o hoorali o juulaali o yaala kadi o ene waɗa piiji jani ko tata no ŋalɗinimo tawata kanko walano wadde o tawi joni be olanɗo ɗo gasoo ko secret goɗɗum har dañande hawrodiraɗe o en daara de min hunde ala hakkundaki ma ɓen ɓen goyi kono mi nanine laaɗo sallah sallam no maka laabi tati aden aljanna natare ɗo joni tawa ko awoni natude yeytin secret goɗɗum gonɗa huwude e tawata ɗum ɗo mi wawa yiide nder e balɗe kon ɓen ɗo on innimo min kono yiɗɗa lan ɗo ni hewde ɗuytaki hewde ɓeydaki hay fus ko woni tungude wotere ñande o ñande simɗe walade jemma mi loota e ɓerdal ndende mi ɗano haray mi monanaki hay goto hay goto hay goto simɗe walo jemma haray monanaki hay goto kala ko goɗɗo waɗimi kala ko goɗɗo huwimi dimɗo walo jemma mi loota e ɓerdal nden hande laaɓa hay mi jonnaki hay goto idan haray moƴƴere jikku ko woni jande pour Allah subhanahu wa ta'ala ala jikkuji meɗen ɗin ala hawrindin en e jikku moƴƴo waɗa en jikku jogiiɓe jikkuji moƴƴi yiɗa yetta o danda en hula mola fadli karam isani wa sallallahu wa sallam baraka nabina muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓuuri moƴƴude waɗa giya e barke ɓeygol nen kadi o kaw gueɗal ɓe lontotoɓe on ka diina e ka dawla fo muɗum haray musidɓe meɗen ɓen fof weltanike on ga kadi ɓe jarni on haray ɗen jonnita mako ngun hajja ɗo ɗe hande ton gueten ɗo ɗe question ji ɗin haray ko sengo maɓɓe to woni e waktu men e yahi buyi kono machallahu haray hajja men jonniti on konngol ngol toon duwaneɓe ɗon ɗe haray wonde lamɓuɗi tan on ellande ɗen yer siko ɗe tati siko ɗe joyi heɓuɗen e nder mum ko yondinoɗen e nder ɗum ɗo inchallah naam aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu ustade en mode aray on weltanama on du'anama yo Allah subhanahu wa ta'ala welta noon waɗa noon ko mande témoignande woni jawde ɓiɗɗo nafata peut que Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ menen kadi nanayɓe suɓa ko ɓuuri moƴƴude kon hutora amina ya rabbi sayi sa onon kadi on jarama toon haray jama fof weltanama joni haray ɓen artude kallande inchallah no ɓe makiri noon ɗaren ɗo seeɗaji inchallah naam ma ɓe inneteɓe ɗo Diallo assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe makteɓe Diallo ok ara ɓen ɗo no wejjiti naam assalamu aleykum ɓe makteɓe ɗo Jumare waaleykum salam naam aray ustade no jenti on ɗo assalamu aleykum ustade aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba mi faala ɗo namnade min yalla fadal namnalam aɗa nangal ko julde farilla nde sujuudu sakkiteɗo e si neɗɗo wawi hen ñaagade haajuji muɗum eyi namnal dimmal ngal ko juulgol futuro woɓɓe mi nana wiya so futuro ɓenni ha paari watto ko juultake ɗon ha gueɗe yetto wiya ɗum ko juulgol ɗum moƴƴa manda ko dalil ɓe joguimo walla ko honɓe ɓe tañidorimo ɓe namne ɗiɗi mi faala famude landal mo aranal ngal de ko juulgol farilla on sujuudu sakkito on eni woɓɓe no wiide ɗon wawi ɗon ñaagade joni noon tawi jommum no wawi ɗon ñaagade haajuji aduna walla affaire mawɗagol en ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude
ko ɓuri moƴƴude ka julde ko yo janngu du'aaji ka julde on waɗi subhanaji ɗin subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim o jannga ɗin ɗon ko ɓe tawhid ɓen no wii wo du'aul hajati du'aul ibadati aqwa min du'ail haja wa yatadammanuhu du'a mon tigi jangata hara ko du'a fi mantugol Allah subhanahu wa ta'ala no mofti du'a tora gongol ana joni Allah fus ka sujudu e nder jude ma nden fof a toraki Allah fus ko julɗa kon ɗin du'aji ɗo yoni hara na indugol hay sa janggali fus du'a Allah nandi ko falɗa kon fof ko mandi ko hulɗa ko mandi ko falɗa kon misal muɗum ko ɗiɓi muɗum no wayi misal muɗum joni exemple ari joni wono e jama a fotti e farbajo goɗɗo ɓe ɗiɗo waya on ko farbajo waya on hina farbajo arano mo fottuɗa o wonɗon ini okkoran ɗimmo farbajo on fotton o mante aro to lakkima o mante tum simple ɓen ɗon ɗiɗo sa okkiraɓe comme ɓe ɓurnanta ɗon yani farba ka anande farba eyyi min nana ga o neɗɗo wonɗo eyyi farba ta ko ñagotoɗo ka ko ñagotoɗo ɗa ko asko o wondemo asko ni ko ya jonnu goɗɗo comme hommo ɓurnanta eyyi ko ɗum waɗi karama koɓe tawhid ɓe asko mo ɓurnanta asko ɓurnanta nila karama koɓe tawhid wi ka fathul majid deftere no wiye fathul majid sharh kitabi tawhid e ndaare ka fuɗɗode ka muqaddima ko sharh la ilaha illallah ayiɗa mo woni définition muɗum on e shuruji muɗum ɓe wi du'a ul ibadati aqwa min du'a il haja yani du'a tawata du'a mo mantugol Allah simple ha toraki ay ɓuri poids iɗi du'a mo toriɗa Allah o e ndaari du'a fof ko ɓuri moƴƴude ko du'a arafa ko wiya ko la sharika lahu lahul mulku wa alhamdulillah ko shahidi ɗon a haala ɗon haajuma puttere idan bihtisar sallu kalaytumun aray ka sujuudu ko ɓuri moƴƴude ko yonti haaɗu du'aji e windiri ɗi landal ɗimmal ngal telemma ka sujuudu sahat ono landal ɗimmal ngal ko wiɗa ko telemma ka ono wiyete futuro ɗimmal ngal ko juurgol ɗum futuro futuro si on tigi waɓutu si feƴƴiri neɗɗo on hino woni waɓutu si feƴƴina waɓutu no feƴƴira goɗɗo hara ko alhaali jiɗiɗi woni hara mo mari nganto ma hara o mara nganto ko mari nganto ko yimɓe tato ɗaaniɗo yejjituɗo e wonɗo e ñaawore maɓɓe wono nawnuɗo ɓeeɗo ɗiɗo ko ɗaaniɗo e yejjituɗo ɗaani ma ñaawre yejjituɗo ara o man fi hukmi kalmariɗo o anndi jooni nawnuɗo no ronka yahugol juma hara o mara bakkaatu ko ɗum hara nawnu o ɗaaniɗo e yejjituɗo si goɗɗon ɗaani simo yejjiti si waɓutu feƴƴiriimo so fini ko yo juuli waɓutu on nde o fini o on ɗon waɓutu on feƴƴii kono o mara bakkaatu jooni soɗo so yejjita o wonaa ñaawore ɓen ɗon ɗiɗo si waɓutu feƴƴiriimo hara o mari bakkaatu ɗen gani ɗon jooni noon waɓutu on kadi ko nde kala nde annditoɗaa waɓutu on e kala nde annditoɗaa waɓutu on tawi hara ko a yejjituɗo ma nde kala nde finɗa tawi ko a ɗaaniiɗo hara ko ya juuluki saami inetaake waɓutu futuro hara ko yo accita o haa neɓa ma waɗi noon hara e laangol konngol alaa dalil konngol ɗon alaa dalil wonni ko mi nana hoɓɓe ni o futuro on so ɓenni o a juulta ɗon haa geeƴe ɗe yona wo ɗum moƴƴa mi annda noon mi ronki faamuɗo soko dalil ɓe jogii kaa ko hon man naama an solatin aw nasiha falyusalliha ida dakaraha la kaffarata laha illa dhalik mo ɗaaniki ga e jidde ma yeggitinde ɗo futuro tawa ɗon juma no tawa ɗon subaha no tawa ɗon geeƴen tawa ɗon hoɓɓe fof ɗaaniki ga e julde ma o yeggiti yo juulude nde o annditi wo kaffara fof so alaa ko waɗe ɗon sina ɗum ɗon
ɗon famini on jarama Allah waɗi jobdi aljanna o weltanama boyi kawol kisal fof no weltana jarama no kadi est ce que ɓeɗo ara naako falano landade usaji ko so tawi hara goɗɗo si futuro juulama so naafa e hakkude ɗon e gueeɓe ayne landatno no sella naafugol hakku sikki ko ɗon ɓeni ɗumannade futuro noddinama aɗa duulede no sella kaw naafa ɗo si noddinama juulama no sella kaw naafa ɗo yani futuro on go waɓɓutu on si heewi kala maliki en koɓɓen kamɓe ɓe ñeerini fii hakkude futuro on ɓe wi kamɓe o futuro on waɓɓutu on ra wi si futuro heewi naya si noddinama futuro ko juul kono hara naafugol si geeƴe futuro juulama wona wondiri no sella naafugol si geeƴe juulama uditande hikkiɓeɗo inchallah ɓe maketeɓe ɗo Aboubacar Ba assalamu aleykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salone genti on. مرحبا تفضل. نعم السلام عليكم أستاذ. مرحبا حياك الله وياك بالهدي. en salmini on miɗo weltani on haɗay ko landanmi mari komi lando on ɗo ɗum ko wonande wano golle ka suumaye ɗo ɗe wano minen ɓe wonɓe Europe ɗo hara ko a defo wara ko ka kiisi gonɗa gollude joni noon si woni allo heeɓi ok si woni yiɗa gollude ka kiisin hara yiɗa gollira wano ɗi tewuji maɓɓe wano o tew koson ma wano des fois hara berno e muɗum ɓaara ko ɗum defirte haray ko ɗum mapinimi seeɗa haray kono ɗum woni wano on wano fi defugol ngol ɓa hara yiɗa defude hiɗa hoori kono hiɗa a jiiɓa e tewu wano tewu o koson on a ƴetta beere on defira haray ko honno ɗum woniri tawi sino hani ka asasan si a yonti heɓi goɗɗugo ko golla harna ɗum ɗon hay sina suuma e hara ko ɗum ɓuri moƴƴude won waɗi beere nden e kose ɗen moƴƴa gollugol ɗum ɗon gollugol e restaurant bona e restaurant haɗaɓe ma ko restaurant julɓe ma ko nandi muɗum bun ɗon bona kono noon e gollirgol beere nden e gollirgol kose on ɗum ɗon no harmi ɗum ɗon neɗɗo so tawi harana lorrorɗo e ɓaal goo tawata hew nokku goo hara on ɗon so waɗali ɗon haray wonki bonay ma ɗum haray soñdia waɗay ɗo ko ɓurra hara ɗon haray ɗo wiye ɓerɗu no ɓe kadir haaja haray ko ha heɓa nokku goo kono normalement tawantiji gollir ɗum ɗon e honno wiyete e nder gurdam mum ɗan so tawi tigi e na o lorrorɗo madame o tara lorrora hara yo ɗaɓɓo nokku goo ka golla harna ɗum ɗon ɗimmum ɗum hara joni ka suumaye ñawre suumaye no wer ñawre koyna suumaye wono joni defugol ngol ñalorma maksad makko on kanko maksad makko darete joni so daari hay huntini ayo ɓe defa ñalorma huntorte ko ñalorma ɓe defirta na si huntama ka joni ɓen no ko defata ko ñalorma dama ko dañi ɓen defude kamɓe ɓe hoori ɗum noon ella ala e muɗum defo e restaurant defay defa ka yeeya yimɓe ɓen ɗum noon ella ala e muɗum no fi so tawi ko leydi hefraɓe ɓe defugol fi waktu teno wona leydi juɗɗo taka anti no anda majorité o no hoori sellata ka defa majorité o no hoori no labbitani andi wono labbitani gollo labbitani restaurant wonno ka labbitani andi on ɗon be golla so won ƴettama service ɗon mo andi on hara ɓe gaali maɓɓe ganto ɓe hoorata ɗon hara mara bakkato ɗon ko leydi julɓe kono wono defo o joni ƴen exemple wono menen ga wono ka marché ma ka doji ma ka ɗuma ko suumaye 95% ma 98% ko julɓe hara sellata kam def ga o toon noon no wawi sellude puisque toon no wawi joni sendi no wawi wono defo ko labtani andi toon ko nam ko julɓe ɓen ɓuuri fanɗude idi ɗo wona julɓe ɓen nam ok est ce que la wawi wattude wano landal gotal ɗo ka ɗo wawi wattude landal gotal haray ko wano kadi fi suumaye ɓa noon haray gasa koye suumaye mi ñawli kono hiɗan derfiti ha neeɓi woni mi yoɓali suumaye on joni noon woni fayda woni duuɓi ɗiɗi kono hiɗan andi hiɗan ñawli suumaye on ɓa koye hoore lawol mi wonno sono sayi woni tawi mi wawata horude joni noon woni
e si woni ka ngulendi haray no certifié yoɓugol ngol wano si suuma o maayi min nami wattete ɗon kono si mi acci ha wano ka jangol ngol fewno ka jangol woni ɗo min ni mi yoɓay tawi ko honno mi ɓetanayi ɗum ka mi naafanayi tawi silanduwa naafude simi hooray kadi tawi mi ɓetay ka mi ɓetata haray ko mi hooru tum mi naafa mi hoora ka kon tawi somi yoɓay yoɓay o weltindike ɗon o yoɓay on etay ɗon karam koɓe fiyaɓe nam oustas la andi kan ɗum ɗo ñande o mi pensay lan andi la ñawli par ce que ko yontere wonno mi hoorali kono ha joni ñande o mi pensay kono alhaaliji ɗin no metti fi ɗon joni ko watto nam ya kondetema yaw to gaɗa to wakkila yeɓo nani awa wakkila yeɓo andi ta ñawlama sutaki nam ko maako wakkila yeɓo suumen arde ɗo ɓa heɗum fen ɗo toon ko jango guere yeɓo nam ɗon joni no landal ngal ɗo ko tawi silan mi nafanayi ɗum ɗon ka mi nafanta koye mi anniyo tun ɗe mi juula gueƴe mi hoora son nafani on heeɓe baraji andi naafugol ngol nafarilla kono noon son naafi ay sina suuma e son naafi heeɓe baraji joni ɗo andi moƴƴiri ala naafiɗo joni ari toon ɗo ɗon duwano naafude har na suuma e on naafiɗo kadi watti ɗum ara joni on heɓori ɗon suuma e on heɓori ɗon naafiɗo ɗe ñalaɗe ɗe won ɗon o hotoɗen ɗon mbami ɗum joni aɗon hiɓo ɗiɗi joni so naafiɗo joni exemple hande janngo ɗo faala hoorde tawi noon tawi on yoɓa on janngo suuma e on ara noon sina yoɓatano janngo suuma e on immotono jemma naafu wiyetake yo naafu e ko naafani ɗon kon fi janngo fi hande jemma naafu yon kadi fi janngoɓa e on hooray ɗon naafilo nde woni ɗon koye toon so dakolol ibadat naafilo goto ina naafugol ngol no moƴƴani hoorowo andi naafilo ilaɗo no hadis no ko sunan abi dawuda ka sunanuji ɗi nayi noon golliti makko ɓe sanadin hasan o wi o landa kam sallam baraji horoɓe fof ko ɓuri baraji horoɓe fof ko baraji e maki aktharuhum lillahi zicra ko ɓurɗo jantade inde Allah no hoori wo ɓuri baraji joni noon si tawiɗa hoorude hiɗa juulde jemma hooruɗo juulo jemma e horɗo mo juulata jemma kamɓe ɗo kom ɓuri jantade inde Allah aray ko julɗo jemma on ɓuri jantade eyyi ko kabbira ɗin tun ayi kabbira ɗum allahu akbar allahu akbar allahu akbar on tun hara ɗum tun hara wala subhanaji ɗin ka rukkoye sujudu aw walal fi fatiha ko jangata toon inde Allah haala alhamdulillah woni inde Allah alhamdulillah woni inde Allah ɗon ha janngo muɗum yeru ko jantuɗa inde Allah ko fof ɗum ɗon e moɗali on o ko an ɓuri baraji aktharuhum lillahi zicra ko ɓurɗo jantade inde Allah wono hoori mahimo e ñawore hoorowo on ɗon ɓuri baraji ka subhanahu wa ta'ala nam joni ni on weltindike hoorugol ngol toon nini ɗo ko moƴƴani on so on yoɓay ko yon nam baraji nam awa ara joni on tigi nanni on weltanama yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude ngol ɓeyta amin cengo ettugol ngol no moƴƴi ɓey toon ettugol ngol ko fi on ɗon kilo hokko goɗɗo ma coggu muɗum ɓurtugol ngol kanon koɓe figaɓe no wi wo si goɗɗo ñawdeke suuma e ha suuma e on ɗon ayi goɗɗo goo tawi mari goɗɗo goo ɓaawa haɗa o weltindike ani mande weltinagol yoɓgol suuma e ko si oya hewti oya feƴƴa oya yoɓaga hara ɗon o weltindike hara joni so hooray on ɗon ko yo ettu kadi o ɓeydita ɗawawi horde suuma e ɗo e suuma e si suuma e lanni ɗon e suuma e aro ɗawawi horde suuma e jejeeli ko lewru ɓe ñallal nden suuma en ɗon wiyete ko anda kam laa lewru ɓe hayso ko yontere ɓe ñallal suuma e o lanna hara ko yontere ɓe ñallal ma yontere ɓe balɗe ɗi wiya yontere ɓe alkamisa tenen lanna hara siwa nam ko maako on jarama noon kam on jarama yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude salamu aleykum naam haray ko ɓe makiteɓe ɗo balde matu assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah naam ustade no jenti on ɗon ustad assalamu aleykum salam wa rahmatullah wabarakatu hayyakallah baya on jarama ɓe goore fof no jam toon ɓe faddinallah subhanahu wa taala o ɗo haray min mi addali landal haray ko jarnugol ɗon e jarnugol hajja ñippi en ɗon e ɓeydutugol seeɗa miɗo heɗiti hanki ustasijo no Amérique no wiye Diallo Boston
imo nodditi bolonda meɗen on fof aray miɗo tori yo ɓeyditan en ka radio ji pour noddital makko ngal yo tabitan en enen musidal fulɓe addunayankore nden hara gonguinen nden noddore ɗon nam hanki o wanno ɗo vidéo ɗen ɗo balɗe mana o wii enen fulɓe ɓe joni fayda mobilisation men on no manque buy wa yen duwa moɓidirde heɓe mawɓe makko baaɓe ɓe waweten accande yewtana en ka réseau sociaux ji e piiji buy e ko wawen heɓude darantoɓe en e inde meɗen enen fulɓe ɓen awa ɗum ɗon si yaññama ha tabiti haray miɗo tori onon wonɓe ka radio ji ɓen fof haray pour ton en soññande jama o fof awa nani hawri nani nam ay assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam jarama inchallah humpodira e maɓɓe ɓen meɗitande hikkiɓen ɗo inchallah ɓe nateteɓe ɗo Mouhamadou Alpha Ba assalamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah fayenne jenti on ɗo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah marhaba alatu nasana yalla way alhamdulillah alhamdulillah ɗan faala landade ɗon landa lande welto lam mari ɗo barme koyngal joni noon docteur ɓe ginni wona ƴuɓuɓu joni noon si juman hewti haray ɗon on tigui ɓuɓɓinay tum fiilotanagal juman ka on tigui ko haray koyo accu ɗon si docteur ɓe ginni tan ɓuuɓu haray ɗon joni winnali hakka koɗo yewtude nane wala tumɓuɓe ɗi luka نعم ولا تقتلوا أنفسكم إن كان بكم رحيما don hare ko ya masku ka ngal don tam on to re onon fi longal tewa on hebi longal janaba hanati juma نعم tan ko be wi al wajibat tasqut mal ajr wajibatu mal ajr wajibi lo tan ko juma ko wajibi sa wata hare badalon ko tamade do wawi tamade do wawi maskude burane o salli go ha lutta ko ngal masko amma siko ngal lotagol do rebdani lotagol longal juma o do ngare ko yo masko yo anni tamamuye longal tamamuye longal non ngare non moftori salli ji detto نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله aleykum salam nam saare mbay haray ko woni ɗo 1h10 minutes haray joni woɓɓe no addi ɗo landal men lando ngal ɗo haray men accita on si Allah jaɓi nani inchallah min tonguita on ɓeɗo ɓe landiti ɗo wondema ko ɓeɗo landi kon ɗo joni fi ka julde mo wejjiti wo ɓeɗo hari hiɓe ka golle maɓɓe woɓe juulayno toon wona ɗuma fana on woɓe juulayno fana on toon si ɓe ara kono wo waɓatuji ɗin changé joni noon nden ɗon fanare tawi si ɓe woni ha ɓe juuli wo naɓorɓe ɓe ɓen accayɓe toon joni ɓe inni ɓe ara hayka suudu ɓe juula kono ɓay ɓe wowti juulugol toon si ɓe ara ɓe ari piyorani ɓe wo few ɓe juulali fana on kono ala sara yoni ɓe juuli futuroɓe continue ɗon ha janggo si ɓe fuɗɗi noon andutude e nede ɓe juulano fana on wo joni noon so tawi hara ɓe juulay kon ɓe andi ɓe yoɓitay fana on mbay hara ɓe wejjuto ko wo kono ɓenniɓe woɓe duwa yoɓutude waɓatuji ɗi ɓe juuli ɗin fof ko ɗum ɓe addi ɗo joni batte ngala landal nane on ɗon haray ko min berkum faami ko haray ɓe yoɓataɗi e waɓatuji feƴƴuɗi ɗi nam faami ɗon ko waɓatumo ɓe yeggiti on tun kon ɗon tun ɓe juulata ok awaga inchallah alors saɓe joni haray yomen tongu toon ɗo seeɗa ɓay hara 1h10 yoni ɗo inchallah haray on weltanama on do'anama yo Allah subahana taala on weltano on par ce que haray min salminiɓe guure nden kadi fof toon inchallah jarama albarka ɓay Faïsa assalamu aleykum
waaleykum assalam wa rahmatullah. nam onon kadi on weltanama to nane albarka moɗo yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude. amin ya rabbi amin rabbi albarka allah ha foye e jam moƴƴude rena on fof hiwa ayna e hoore dina allahu subahanahu wa taala kan allah albarka barka boy barka allah haray on andintinayi ɗo tere hannde ko docteur Madouri Bari Marɗe no woowiri noon landeji ababuye inchallah yallah newni tawnen e jam moƴƴere na musidɓe julɓe tedduɓe haray no ɗaniɗen noon inchallah haray ko ɗo wonɗen hattude hannde haray luttuɓe ɓe jabanaka ɗo kissenji mum ɗin haray ɓen ɗon no wawi accude ha yontere hannde si joni yontere hannde jaaɓi haray no nanirɗon noon no ustasi Issa Makri noon haray yontere hannde ko docteur en haray marɓe ngaɓe haray ɗen andi ɗon haray ko spécial lande e jaaɓe haray ɓe jaɓanaka ɗo haray ɓe wawi habbade hannde ñande inchallah haray fof weltanama on du'anama e haray sakkitiɓe arɓe ɓen kadi no andintinirten noon fof haray si bayano fuɗɗi ɗo haray ɗon wawi mo yitoyde kadi ka YouTube lawol kisal à partir de janggo ma faɗɗi janggo inchallah hay kadi yewtereji buy kadi hino toon wonduɓe e nafoore mouradu moƴƴiro hara wejjitali kadi visitoygol ka Facebook lawol kisal e ka lawol kisal Telegram sonnaɓe hisuɓe ka doyiɓe hisuɓe fof haray ko saɗi ko tolima ɗen fof tori ko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisina ɓengure men ɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala on ittan kala andeji e susi e so on jaaɗi marɗen kamɓe meɗen kadi yo Allah ittan julɓe ɓen e yimɓe ɓen fof toon kadi ɗi andeji wonɗi toon kadi tabintina nun ɗal e pewal e dina ka meɗen amina yara haram siɓɓe julɓe tedduɓe on fof on weltanama e nokku kala ko hikkorɗon haara en yontere hannde kadi si tawi joni yontere hannde jaaɓi enen e docteur en bisimillahi hara min inni on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subahana taala on okku en walugol e jaam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal